Ka FKJGP haka arpu arterik unailar kelalet lum ya ku na keleng gishnong jongonong ba shalong. Bat kelalet ban phat tokit banya haka State Food Testing Laboratory jong ketenat food safety ban lap ikajinglong jengman jong ku bam di ka bagi pat ba kiyo. Presiden ke FKJGP uba Dandi Cliff Kongset ulong bahaka kaipot kebalayo na ka food safety kala penpau ban ki saupun ru tli gishnong ki belale atas ya ku la syam bagi tentang art tli gishnong ki bayo ik bam di ka basengan. Kat baya sau-sau telegisinong kiyo ik di ka pamsingan. Uba Dandi ulong bagi art telegisinong ki bayo ik di ka basengan kadai tang ka maublay bat kadam tring ki bayo ik na gitelong ki badan hi hakasnong. Ka FKJGP kala dawar bagi pat ba ki dibanyo ik di ka bakut kenang bakat keta ek kot ka kya jongki. Ulong syuk bagari ka hok jong kipat ba banyo ek di ke bakut namar bagi pat ba ki bayo ek na ka PHE ki dasio ke pisa bat kim shmlayo ai. Presiden ke FKJGP ulong manakal yang menteri rang ba ulak ular ban chim khyai kane ke jinglap halor ke jingbam singan jong ku bam di ke bagi pat ba ki yo kanang bakan bo ke jingma ya ka kot ka khya upat ba. Sapundutli kilong kita ki tuli kilong kita ki top ke baki ni ke ki ba pat ba ke judi kilong very unsafe ba ki ba ma bahaya ka ko ka khya ke pat ba la da ki di ni ke de na kata bagi layo ni report ila compile ila puli ba consult bagi ni ki lab technician expert ke jongi hiru ke bayar ini masang tingilap lingba ke jongi kilap den soto la food layo ni de na kata wisawan banyak kendu yo chief minister ba tang po social law ro de ki hajar li kita ki public water dam mo ka ba ki ba ki di ka di ni ki tap ki dan den re na ka yang kaseng ha bang test na ki ni sapul nrutli tang atli ki belong safe ba re li ba ki long very unsafe ka ba kidan kita ki chemicals ba kidan ru ki bacteria ya ka ba kan report la I fully details de den ta kadang wanyu kendu chief minister da ka pasongkhia ngilong yu ba pet kini ke ka kamyap kamem ha bade kaleng ko khia da pa ba nama bali ung ikran ne ni na kaleng ka seng ni so sen ai ngilong yeng ki ba kham duna ka yo ka kon kumba kalong menta ka dor jong ka bailai ka kiyo ba ba kumta ru ka dieng kalong syam jingye ban yo ka dor jong ka gas ru kalong la rem dor ba ti pai ba kan kata ba itu gilong yeng kham duna ya ka yo ka kot ban pulut ai kata ka by light ne ka bai ban thang nam ta ban yo ka bam di mau ban boil ba ya ka ka jongki ban yo ka bam di de na ta kata ba na ka leng ka seng so snei itu gilong yeng ting sawan man ni kendu ya chief minister ban dawa na bu ba di ban pek mau do den re ka ka ba na ka leng chief minister ru ka de issues ka ba 4 juta ni first ba in history mo ya ka bang pajudan man test yang ni random test yang hadu mentai ruban mo ngina kalian ka sengi hong imla ban le bro itu hajar tali ki top kemudian po Shillong city jengi re ngile tang ini sa pundu tali re ka outcome ko long very worst tingi kwa na kalian sarkar bukan simkia ba na kalian siam hiru ka ka ba ula ai ka asharan sengi ba simkia simkia halor ni ka benta ban make sure ba ba ki benyo ko di jena kalian ka sengi ka long ba ka bungi dan ong ka long ba kani ka de jenis dang bat nang ni skhamat ni nang instruct pa yagi district bagi nang le ya ka jo korkom ban shim ni ki ban pha test ni ki di lengba ka ni ka SOP mo ka ki guidelines balabu deng ba ka fasai de nga kentu ki district jong sang baro ban ni skhamat ru baki ru kinya skhamat ban test ki di khang ban lap yagi jing sha na ka e ka da hakini ki ka ba di bangi juba mangi bonsin hi ki dan ki ki bacteria ki coliform ki ong kita mo bat ki E. coli organism digini hi ki wei ki ba nak ada khamat ban pet namla ban yu gini here gini bagi di belong very deadly ba kilap nak ta ya ka nirba ka jongi ke intestine ke jongi bat kumta kalawan warna sekejing pangkanser ro digini ke bama ba bat re insyaallah hot mas ke consumption mas sendi ikini mde pun nyok pang ba kanser ngapa ben lam bakala pa ba re suki lada ni continue ban di ikini ke badan kami bakteria kalawan warna ka jemasa wakrawa bat kidan ru ki benta ya ka ba kidan kitap ki baduna ikini ke pH level kat ka ratio di bandan de kijing tunai ikini ka warna eta acidity ya ko mo de ba warna ka acidity ko te ka bun ka warna eta ka
jing sitom kalau pandai halor mo kalau pan nong kini ki ini kini diarrhea bukan tak jing sitom beper but kawiru kalau ba juna jangan ka pH level kalau pan kata hirup andon kini ka ki ban kawan ra kata jing pensniu ki pai ki pai kalau pan long korit mo apa ketien nong wai kapa pen nom lo pen sarang ki pai di ketu ko de jing mahi di henry pat ya ke bang ya kran hi ya ka technical terms nama ngitep ba ka undi de dan ketelong de na ketelong na telong ka sepoi hapo ka ki on hani ka treatment plan de hani treatment plan ka sepoi hapo ki distribution receiver ek pagin po sport locality de kini ki ada hal la san menta tingla shu angu yo chief minister ba so ba la be abade bat kini ki bacteria kemud ben pejahan pok sos kan nomor bakteria la omdei na sos hanun yo lawan dei pak kejing jabok lak ni ki top ke bena pok sno tha melaban ten dan dei ke kan nak yang kasang hi ka omba kani hi ki issues ke bae ba nomor penkran nom ta ka omba omdi hapo jala hi berapa wai penkran ta slo sti di hajar tali ki top gidan de nak yang kasang ngimdan i ramar main condemn sno ki tha ni ne ke department ngin nampak la rela ta ngim address ya kini ki issues ada LS pat kalau rak sibun ke jing ia ya kipai ban masuk sino rekai bang dan man ong ni kalau ba ni don kam ke jing telang nadu ke department ki sino kita ba kipai ba iro